Dobar dan, dragi gledalci, gledate još jednu Tragovi istorije. Naš gost je Rade Milić. Bavit ćemo se istorijotom Beograda od, da kažemo, Viminacijuma i antičkog perioda preko srednjeg veka do baroknog perioda. Dobar dan, gospodine Miliću. Dobar dan, čast mi je što sam ovde i još uvek slobodnoj televiziji na kojoj možda se čuje nešto što ne može na ostalim. Da. Evo ovako da krenemo, vinčanska kultura koja je bila najstarija u Evropi, ona je bila u okolinu Beograda. Eto, kažemo, šta možemo reći o toj vinčanskoj kulturi, kako je ona uticala na, kažem, eto, na Beograd i njegovu okolinu? Pa vinčanska kultura nije najstarija, ona je toliko značajna za celu Evropu da je mnogi smatraju kolevkom evropske civilizacije. Jer sve što je danas Evropa započeto je na Vinči. Na Vinči su prva naselja, velika evropska naselja, gde su se gradile kuće na više spratova, gde su te kuće imale svoje sopstvene peći, imale su grejanje, imale su uređenu infrastrukturu, ulice između njih. I u Vinči je krenula prva metalurgija u Evropi. Ako gledamo ko je prvi pomerio taj period između kamenog i gvozdenog i metalnog doba, jeste upravo Vinča. Upravo Vinčanci tope prvi metal i po tome su, mislim, najpoznatiji, jer od njih, od kraja Vinče, počinje to neko novo doba u ljudskoj civilizaciji i istoriji. Sad, prostor Beograda je naseljen od Dačana i Tračana, to što kažem, ta praistorija ili istorijska plemene koje su ovde došli. Šta su oni doneli području, odnosno Beograda? Pa Beograd ima kontinuitet. Da kažem, od vinčanske kulture pa do dana današnjeg non stop je stanovništvo na prostoru Beograda. Neki su dolazili, neki odlazili, ali u suštini mi praktično od još starije starčevačke kulture koja je bila pre vinčanske do dana današnjeg imamo jedan kontinuitet. I taj kontinuitet se vidi u urbanizaciji Beograda i svega onoga što vidimo ispod Beograda, a o čemu malo ne marimo skoro uopšte. A koje su to antičke misterije vezane za Beograd? Znači, kako izgleda taj antički Beograd? Sad, kad se krene to, kad vidite da prvo, ajde da kažem Vinča, nakon Vinče dolaze plemena neka koje su gore sa severa iz Panonske nizije i praktično tu taj uticaj centralne Evrope u stvari i te neki osvajači koji prelaze Savu i Dunav, oni pokoravaju ovo naše područje. Nakon toga mi imamo različite vrste seoba, imamo promenu još nekoliko doba poslednji koji su pre Rimljana bili na ovim prostorima su bili Kelti, Diskordisci. To je jedno keltsko pleme koje je naseljavao Beograd i koje je Beogradu dao ime Singidunum. Možemo da kažem šta je taj Singidunum kad bi se preveo na srpski jezik, šta je značio tada? Pa to je neko mesto na kojem žive Singi. Sad mi imamo zanimljivo u epu o argonautima da se pominje kada argonauti ulaze u Dunav, oni kradu to zlatno runo iz Kolhide, to je negde današnjoj Gruziji, i idu Crnim morem i iz Crnog mora ulaze u Dunav. I onda u Dunavu dolaze do Beograda, to je do jednog mesta gde se Dunav po njima razdvaja na dva dela. To je ušće Save u Dunav. I na tom mestu oni pominju jedan narod koji se zove Sindoji. Sad, ako uzmemo Sindoji, u osnovi su verovatno ti Singi koje su Kelti kad su opet došli ovde na njih naleteli. I oni su po tome kao mesto ili grad u kome žive ti Singi nazvali ovaj grad Singidunum. Kasnije su Rimljani
sačuvali taj naziv i on je važio sve do prvog slovenskog naziva Beograd. Sad, taj keltski Singidunum, kako izgleda? Znači, da li su tu bile neke ulice, neka privredna delatnost, stanovanje, kako je izgledao Beograd? To mi ne znam. Zato što još uvek nismo našli taj keltski opidum. On je obično kružnog oblika i karakteristično kao onaj Asterix i Obelix kad imate one tvrđave onako kružnog oblika i tu je koncentrisana sva moć u jednom gradu keltskom. Mi to još uvek nismo našli. Mi smo našli neka obodna naselja. Našli smo baš ovde u blizini, u Karaburmi, neko seosko gazdinstvo. Našli smo nekoliko sitnih građevina i na današnjoj Beogradskoj tvrđavi. A ono mesto gde se pretpostavlja da su ti stari Kelti živeli, to je verovatno Zvezdarska šuma. Ona je, nažalost, bila pod jednim drugim režimom i nikada nije istraživana. Jer tu je bila vojska, tu uglavnom bile su razne stvari koje su bile tajne i nikada tu nije dozvoljeno istraživanje. Ja mislim da sada i sa sadašnjim tehnološkim sredstvima za neke ne tako veliki novac mi možemo daljinskom detekcijom, znači prođe dron, prođe avion, snimi to područje, moguće da ćemo moći da utvrdimo gde je taj keltski Singidunum. Sad, mislite da to neko treba veliko ulaganje? No ne, to je red veličina 5-6-7 hiljada evra, to uopšte nije skupo. Evo mi pozivamo nadležne iz kulture ili iz države, ako neko sluša ovo, ako je voljen eto da pomogne da... Pa ne, ali to je neki 10. deo nečega što daju Lepi Lukić da održi koncert. Znači, mi prosto razaramo sopstvenu kulturu time što ne ulažemo ništa u nju. I mi imamo veliki problem sa tim što se naša kulturna baština i u Beogradu i širom Srbije uništava. Ali bukvalno sistematski uništava. Dok sa druge strane neki drugi narodi koji su oko nas grade, kupuju, oni bukvalno kupuju po raznim, ono što mi nađemo, iskopamo, prodamo nekome na zapad, oni odu na aukciju, kupe i pripišu sebi. Mi imamo veliki problem sa tim, zato što je to naš identitet, to je taj kontinuitet o kome sam pričao, da postoje zaista različite kulture koje su ovde na ovim našim prostorima, koje su bile, ostavile svog traga. Mi smo na raskršću bukvalno sve to. Sad, kad Rimljani dolaze i osvajaju grad, oni, je li tako, osvajaju Singidunum i prave jednu, da kažemo, tvrđavu u blizini Kalemegdana. To je, da kažem, bila vojna tvrđava i oko te vojne tvrđave se gradi naselje. Jedno od najvećih vojnih tvrđava po Podunavlju. Po Podunavlju, da. Koje je bilo tu na razmeđu reka. Sad, kako je izgledao taj rimsko naselje? Pa bilo je mnogo veći nego što je danas Beogradska tvrđava. Znači, oni tragovi zidina i kapija gde se ulazi u taj Singidunum, to je taj vojni logor, to je bio oko današnje, može i dan danas da se vidi u podrumima gradske biblioteke. Kad se spusti dole u Rimsku dvoranu, one stolice što stoje okolo, ono zidine, one koje vidite, to je ulaz u taj Singidunum. A maltene ide do one zadnje kapije, predzadnje kapije, skoro do zoološkog vrta, znači taj prostor je taj logor antički zauzimao. To je ogroman prostor i danas, nažalost, nekoliko stvari je tu još pronađeno, ali mi možemo kažemo da je samo 5% te antičke tvrđave i uopšte beogradske tvrđave istraženo. 95% nije. Znači mi, evo koliko imamo, da kažem, državu više od 200 godina, nismo još uvek uložili da iskopamo i da pronađemo
ostatke tih civilizacija Da li koje su su Rimljani bile... imali neke terme za kupanje, terme za kupanje stanovništva, odnosno vlastele, kako bi da Pa kažem? jesu, javne terme su bile u Rimu i to je bilo kao što mi danas idemo u kafane, tako su oni išli u te terme. I oni su tu imali biblioteke, imali su ceo društveni život, dogovarali su poslove tako što leže u bazenu, u toploj vodi i tamo pregovaraju. Mi imamo na nekoliko mesta u Beogradu baš pronađene terme. Prve koje su pronađene negde kod Saborne crkve. Druge koje su pronađene na platou ispred Filozofskog fakulteta. I one klupe što možemo u polukrugu da vidimo, to su u stvari obrisi tih bazena. I treće terme koje su pronađene su u Studentskom parku. One su bile do kraja 70-ih otvorene da ljudi mogu da ih vide. I tu su bili bazeni za toplu vodu, bazeni za hladnu vodu. Cela infrastruktura je bila da takva, a to se nalazi u centru civilnog dela Singidunuma i tu su ljudi dolazili najnormalnije da se dogovaraju, da uživaju i sve ostalo. Ceo društveni život se Rimljanac vodio na terme. Tu su dolazili ovi iz okoline Beograda da završe neku administraciju, negde tamo u Kralja Petra, pa onda prošetaju današnjom Vasinom ulicom i odu do termi da se izbanjaju. Sad, posle kraha Zapadnog rimskog carstva dolaze varvari koji ruše grad, znači Ostrogodi, Gepidi, Sarmati i u 7. veku dolaze Slovenije. Znači da kažem, to je neki period o kome i ne znamo mnogo, znači dolaze ta plemena i kako taj grad se, da kažemo, ruši ili grad iznova, ili šta se dešava sa Beogradom? Pa Atila Hunski prelazi Dunav i uništava sve glavne gradove praktično u Srbiji. Mi smo bili prvi na koje je njegova sablja isukana i u tom prvom naletu hunskom strada Singidunum, to je strada današnji Beograd. Kasnije se Rimsko carstvo vraća na granice Dunava, ali tu naseljava jedno germansko pleme Herula. Jer Gepidi koji su sa ove sremske strane pokušavaju na mnogo puta i osvajaju Beograd. Da bi bilo sigurno, oni Travadi Pavada i drugo germansko pleme prebace. Ti heroji su jako zanimljivi. Oni su bitke išli gori do pasa sa sekirama i imali su neke pečurke koje su pre same bitke uzimali. Zato su bili divlji u toj borbi. I oni su nekoliko decenija čuvali Beograd od napada tih drugih germanskih plemena. Međuvremenu su i Goti neko vreme držali Beograd, osvojili su ga Ostrogoti, tu je jedno vreme bila njihova baza dok nisu krenuli u pravcu Rima. Kasnije su mnoga istočnačka plemena koje su došle iz dalekih oblasti Azije isto tako došle u Beograd, to su Avari. Oni su osvajali i Vizantici su se tukli sa njima baš na prostoru današnjeg Beograda. Da. Bila je velika bitka kod Grocke, kod Gročanske Ade, gde su Vizantici doneli one grčke vate, doneli su brodovima su koji se zovu domoni. Te Avare potisnuli i jedan Prisk koji je bio njihov strateg glavni u to doba je prešao Dunav i današnju Bačku vratio u Vizantijsko carstvo. Znači, car Justinijan, on, da tako, vraća Vizantiju, odnosno Romejsko carstvo i pravi zadužbinu u Beogradu.
Gde se ona nalazila, ako je to istina, da kažem, ajde. Pa onaj veliki car vizantijski, to je car istočnog rimskog carstva, možda neki ga smatraju poslednjim carem antike. Izgradio je Aja Sofiju, to je Svetu Sofiju u Carigradu. Izgradio je San Vitale. U Beogradu je sagradio tvrđavu. I to je Prokopije, njegov sekretar, ostavio nama pisani trag. Šta je sve car Justinijan ostavio iza sebe u Beogradu. I on je u stvari smanjio toj rimski vojni logor na ono područje oko samog pobednika. Jer nije imao toliko vojske da može da opsluži toliko veliki prostor i toliko kasarnu mu nije trebalo. On je obnovio Beograd onim belim kamenom i zato je kasnije su Sloveni ili Srbi pronašli, kad su došli, videli taj beli kamen iz Justinijanove obnove i po tome su nazvali naš grad Beogradom. A nedaleko od Cingidunuma je napravio jedno vojno utvrđenje koje je nazvao Oktobon. To vojno utvrđenje dan danas se nalazi na Višnjici i to je još jedna tvrđava u Beogradu koju imamo iz vizantijskog perioda, znači nemamo samo jednu tvrđavu, imamo ih bar 3 ili 4 i to je jedna od, ajde kažem, zadužbina ili nečega što je on ostavio u Beogradu. Nažalost, ni to nije iskopano, niti ikad iskopavano. Nekoliko je puta kopano okolo samog utvrđenja, pronađena je nekropola, to je pronađeno je groblje iz tog vremena, ali sam tvrđava nije nikad iskopavan. Da. Posle Justinijana, ali tako dolazi neki mračni period za Beograd i tako tad, da. Evo, rekli ste, kako bi rekao, menja ime u Beograd po tom belom kamenu, znači to je slovensko ime. Sad, šta se dešava posle, da kažemo, ajde, u tom periodu, dolaze Franci, dolaze Ugari, Bugari, Vizantinci, znači menja se vlast u samom Beogradu. Pa, grad na granici. Da. I tu postoje Ugari koji dolaze, oni bukvalno osvajaju sve ove prostore, dolaze u sukob sa Vizanticima, Bugari isto u jednom trenutku drže Beograd, tako da menja, ide iz ruku u ruku, čak i mnogi istorijski izvori beleže priče da se kamen, recimo Beograda i Zemuna, oni suše, recimo Vizantici Zemun, dovuku kamen, pa onda ovi koji suše Beograd prebace taj kamen u Zemun, tako da je u principu išao iz ruku u ruku, ali većinu tog nekog srednjeg veka ga na kraju drže Ugari. Da. Da, Ugari, da, jeste. Sad, u 13. veku srpski kralj Dragutin sa mačom dobija Beograd i da kažemo, Beograd je tad prvi put pod srpskom vlašću, ali da kažem bilo kratko, posle njegove smrti opet se vraća Ugarima. Šta da kažem kralj Dragutin uradio u Beogradu ili da li je nešto uspeo tu da... Pa nemamo mi mnogo tragova, a i to nismo istražili. Da. Recimo na 60 km od Beograda mi imamo jedno mesto, Gradužine se zove, Gradužine. To je toponim koji ukazuje da je tu neki grad bio. I tu postoji to je kao jedno brdo. I ispod tog brda se nalazio neki srednjevekovni grad. I arheolozi su mislili da je to u stvari prestonica, to je da je to grad koji je Dragutin ostavio u Mačvi. To je negde 60 km uzvodno u Savu prema Šapcu.
Međutim, krenu arheolozi da kopaju i nisu naišli na 13. vek, nego naiđu na 10. vek. I naiđu na trag grada, verovatno iz 10. veka, koji je pripadao knezu Časovu. Znači, mi neki put tražimo Dragutinov grad, već na nekoliko mesta smo pokušali da nađemo, ali smo našli još starije slojeve. I taj Časov koji je u 10. veku bio knez, verovatno da su taj gradužine njegov grad, i to će biti jako zanimljivo, jer pomeramo nekako granici istorije i našeg prisutstva u Savskom i Dunavskom priobalju. Da, zanimljivo, eto. Sad, opet kažem, Dragutin umire, opet grad zaposedaju Ugari, jel tako, znači Ugari drže celu severnu Srbiju. Kako kažemo, ajde, Ugari, da li, kako preko, koliko je, dobro, njihov pečat je tu veliki, da kažem, to isto bilo pogranično mesto prema, tako, ovim drugim zemljama, Srbiji, ne znam, Bugarskoj i tako dalje. Šta Ugari ili Mađari, mislim, da li grade nešto ili da li urbanizuju Beograd? Da, oni urbanizuju Beograd, ali najviše urbanizuju Beograd, oni ga drže kao jednu vojnu karalu. A ono što će uviti Beograd u dušu, to je rekonstrukcija koju je radio despot Stefan Lazarević. Znači, on donosi blaga, pre svega s Novog Brda, Srebrenice, Rudnika, svuda gde je bilo iskopavanja rudarskog, organizuje ponovo Srbiju kao državu, despotovinu, i podiže grad Beograd. I tu ima onaj Konstantin filozof, on piše da je našao na bukvalno zapušten grad, jednu vojnu karalu, i da ga je obnovio. On je koristio upravo te vizantijske zidine, pa je podigao tu kule, podigao je tu svoj dvorac, podigao je grad i učinio je u suštini Beograd pravom prestonicom Srbije. Ono što je važno, tada se i crkva, mitropolija gradi u Donjem gradu. Tu imamo čak i ranije bilo nekih prethodnih slojeva Mađara, ali mi u suštini u Beogradu gradimo potpunu infrastrukturu i oživljavamo ponovo državu. Sad, malo isto da se vratimo u taj srednji vek, kad su bili ovi krstaški pohodi, jel tako, zapadnoevropskih zemalja prema Svetoj zemlji. Oni su prolazili pored Beograda, sad, i kažu da su i rušili, i, kažemo, Beograd pljačkali, ne znam. Ali eto, čudna ta situacija, evo sad se to opet ponavlja, kako to, recimo, eto, naši hrišćani, braća sa zapada, prolaze kroz hrišćansku zemlju, jel tako, i nas pljačkaju Beograd, i okolne, znači, te balkanske zemlje, Bugarve, verovatno, ne znam, Vizantiju, znači Vizantiju su i osvojili 1204. bilo ovo takozvano Latinsko carstvo i tako dalje. Tako kažem, eto i taj period, koliko istražen, koliko se zna o tome, da li ima tu nekih istorijskih podataka? Ima, kako da nema, pa oni su po prvom krstaškom ratu već napravili probleme s lokalnim stanovnicima, da su to bukvalno bile pljačkaške neke horde, pre samih vojske vlastele. Tu su prošli najobičniji, ajde kažem, sirotinja sa zapada, koja je bukvalno pljačkala sve pred sobom. I onda su prvo naletili na Zemun i počeli su pljačkaju po Zemunu, i Beograđani su saznali da dolazi jedna bukvalno horda pljačkaša, i dobro su se organizovali, tako su uspeli da odbrane Beograd od tih napada. To je uglavnom bilo za pljačku. Oni su išli,
prema Svetoj zemlji i uglavnom se koristili put Podunavlja. I preko Balkana, tako. Pa da, i onda su tamo negde kod Braničeva prelazili i išli to ili Moravom, Da. ili preko Viminacijuma i to je tadašnjeg Braničeva, se spuštali dole prema jugu, preko Niša, pa dalje u Svetu zemlju. Dobro, da, eto, to je to da kažem. I tu tako je prošao i isto tako Barbarossa. Da, Barbarossa, da. On je prošao. Kroz Beograd, tako. Pa jeste, ali u Nišu se sreo sa Stefanom Nemanjom. Stefanom, da, to je da iz istorije znam. Dobro, i sad, evo, rekli ste, evo, da se vratim na Stefana Lazarevića, koji je, despot Stefan Lazarević, koji je napravio prestonicu u Beograd, znači gradi se mitropolitska crkva, biblioteka, bolnica, znači on dobije sve obrise grada, tako, grada. Dobro, Srbija je tad bila turski vazal, ali kako bi rekao, bila tu i, kako bi rekao, spoj istoka i zapada. S ove strane su bile hrišćanske zemlje, Turska koja je bila u nadiranju, i dok je on vladao, eto, vladao neko kako kažu, neko primirje u tim odnosima, tako, u Beogradu, i Beograd, kako bi rekao, evo, ovo je vrlo zanimljivo, da kažem da je Stefan Lazarević kaže da organizuje neke turnire u šahu, to je istina, eto, da kažemo, sa vladarima, da li igrao i tako dalje. Pa ne znam za to, ali organizovan viteški turnir. Viteški turnir, da. On bio vitez reda Zmaja. Da. I viteški redovi su tad bili u Srbiji. Da. I bile su organizovane viteške igre. Da. A ono što je još zanimljivije jeste da je on bio kao prosvećen vladar. Neke obrise prvog, kažem, renesanse je već prikupio. Da. Tako da imamo tragove tih nekih u materijalu, imamo zmajeve koji su bili za Lazarevića karakteristična, pogotovo posle za Vi ste neka preteča renesanse koja se pojavila u Italiji u 15. veku i da kažemo ta neka umetnost. Jeste, i tu imamo... Jer, na primjer, kad idete, izvinite što prekidam, ti zmaji su neki simboli po ovim italijanskim gradovima koji su tada isto bili samostalne države, kako kažemo, tako. Mislim, i drugi lavovi, ne znam, mislim, sve, da kažemo, zavisno od grada do grada, tako. Pa da, ali on je bio prvi u redu viteza Zmaja. Da. Sad, možemo isto reći, recimo, koji su, recimo, vladari tad posećivali Beograd, eto da kažemo, hrišćanski, dobro, i tako da li su dolazili u Beograd? Pa, kažem da je Sigismund posetio sigurno Beograd. I kasnije, recimo, Ugari kad su branili Beograd, tu je bilo dosta poznatih ljudi tog doba, koji su dolazili iz cele Evrope da brane Beograd. Nekako je Beograd postao bedem hrišćanstva, tako su ga mnogi zvali. I onog trenutka Turci su stalno, pogotovo posle pada Carigrada, pada Smedereva, Turci su stalno pokušavali u nekoliko navrata da ga osvoje, a nisu uspeli. Beograd je pao tek po Turke tek 1521. godine. Dobro, znate kako, Turci su se, oni su išli ovamo i prema Bosni, ne znam, tako, taj kontinent, Mađarska, Rumunija, širili su se, tako, taj front je bio širok. Jesu, ali Beograd su osvojili tek 1521. Sad, ovo što je zanimljivo, 1521. kada Sulejman Veličanstveni osvaja Beograd, znači, da li je tu isto u tim vojskama koji su branili, osim Mađarske, bile još neke hrišćanskih vojski? Pa, bilo je iz cele tadašnje Evrope dobrovoljaca. Praktično i katolička crkva je se tu organizovala i bilo je i dobrovoljaca, ali pre svega su vojsku činili srpsko stanovništvo koje je tu bilo. I, nažalost, to srpsko stanovništvo Sulejman Veličanstveni je okovao i odveo u
Da, Carigrad u Carigrad, i da. tamo je, pošto su oni znali da održavaju rimski vodovod koji je bio u Beogradu. Da, Rimljani su pre 2000 godina Beogradu sredili potpuno infrastrukturu. da, Da je Beograd pre 2000 godina imao završenu kompletnu da, i vodovod i kanalizaciju. da. I ti ljudi koji su živeli tad, 1521. godine, su znali da održavaju vodovod. Da, I onda ih je Sulejman Veličanstveni bukvalno okovao i odveo u Carigrad. I kod Carigrada danas imate jedno mesto koje se zove Beograd. To je upravo to mesto gde su tadašnji Beograđani došli sa namerom da čiste taj vodovod carigradski. I ono što je još zanimljivo jeste da su sa sobom poneli čudotvornu ikonu Bogorodice, koja su držali dugo u svojim crkvama, pored Konstantinopolja, Carigrada. Međutim, njoj se gubi svaki trag, ali to je jedna sveta bogorodičina ikona koja je zaštitni znak praktično Beograda. da. Dobro, znači i taj period, znači to je onda, da kažemo, te turske vladavine, da kažemo, za vreme, znači to je, kažem, isto bio vojni isto objekat, tako, Turci su tu napadali iz Beograda prema Mađarskoj i Hrvatskoj, tako da kažem. Pa jesu u početku, išli oni na Ugare, ali su pozadina ostajala tu i nekako narednih, pa ja kažem, do kraja tog 17. veka, praktično Beograd je bio miran. Miran, da. I uvek to je jedan od najmirnijih perioda Beograda i tad Osmanovi grade one ogromne svoje građevine, grade Batal džamiju. Da. Čak i po nekim Sinan njihov možda najpoznatiji arhitekta učestvuje u svemu tome. I Beograd bio jedna prava orijentalna varoš. Mehmed Paša Sokolović sagradio karavan Sarajevo. Negde to danas u današnjoj Dušanovoj ulici. I to je bilo ogroman, jer su tu dolazile kamile sa tovarima, bukvalno karavani koji su dovozili robu sa istoka i prebacivali na zapad i sa zapada je stizala roba koja je išla na istok. Znači bio je, da kažem, trgovački centar. Trgovački centar i to je, ne znam, možete kažem... Samo žini da pitam, znači da li je tada, pošto je Dunav i Sava su bili plovni, da li se prevozila roba i brodovima? Jeste, brodovima uveliko se prenosila i Beograd je bio jedna od najvažnijih luka. Da. I svi pominju koji su, pored toga što je bio, ajde kažem, mesto odakle su išle vojske, ili bio je pozadina. Isto tako oni opljačkaju tamo u Mađarskoj, stigli do Beča skoro, to je do Beča, i sve što usput opljačkaju oni skladište po Beogradu. Da. Sad, 1718. austrijski vojskovođa sa vojski, on će osvaja Beograd i da kažemo, ajde, jedno vreme, 20 godina, će Austrijanci drže Beograd, da kažemo, to je taj neki barokni period, u tom periodu, da kažemo, ajde, taj stari deo grada, tako, koji dobija te obrise koje sad možemo da vidimo. Eto, šta možemo reći, da kažemo, tada se urbanizuje Beograd i on dobije taj neki evropski izgled, tako? Pa menja lice. Praktično od jednog orijentalnog osmanskog grada, Beograd postaje srednjevekovni, to je srednjeevropski grad koji dobija svoju fizionomiju koja se prati do dana današnjeg. Da. Ako gledamo onaj, što danas zovemo Gornji Dorćol, od Dušanove ulice pa kroz Knez Mihajlovu, to su Austrijanci utvrdili, oni se
bukvalno pod pravim uglom te Da. ulice seku i tu je nastao taj barokni Beograd. Da. Nažalost, Turci kad su se vratili, oni su srušili taj barokni Beograd. Na samom trgu Republike je bila ogromna jedna kasarna koja je bila skroz od današnjeg Ruskog cara pa tamo do Filozofskog fakulteta i dalje. Imala 365 prozora, ušla u narodnu pesmu, narod je o njoj ispevao pesmu koliko je u godinu dana, toliko je njoj orkana. I tu kasarnu jedan Aleksandar Viterbeški, koji je bio tadašnji upravnik Srbije, on je napravio tu kasarnu koju je održavao balove, tu su dolazile prve pozorišne stupe. On je bio malo ovako čudan čovek, svakakve zveri je sakupio po Srbiji i napravio prvi put zoološki vrt u Beogradu. Sad, u tom periodu interesantno se Beograd deli na dva dela. Nemački koji je bio na Dunavu i srpski na Savi. Zašto je bila ta podela, da kažemo, ajde? Pa prvo kad je došla vojska tamo, oni su sve, i Srbe, i Nemce, i Jevreje, i Jermene, i mnoge druge koji su živeli u Beogradu, izbacili sa prostora tvrđave. Jer je tu mogla samo vojska austrijska da bude. I oni su napravili današnji, već 80% onoga što možemo danas da vidimo kad odemo na Beogradsku tvrđavu kao Megdan je iz tog perioda. Oni su od cigala gradili te tvrđavu, a podelili su, sve Srbe su prebacili na savsku stranu i tu nastaje ta Sava Mala, koja se nazvala kasnije Sava Mala, ili Savska varoš, ili Srpska varoš, ili tu je naša crkva bila saborna i bio je mitropolitov dvor koji je stvarno bio za to vreme vrlo luksuzna građevina sa ogromnim salonima, ogromnim brojem soba. I nekako, kad gledamo taj barokni Beograd, on je, sa jedne strane su živeli ti naši, ajde kažem, Srbi, sa dunavske strane su živeli Nemci. I vi imate stalnu težnju da Nemci prevladaju Beogradom i onda i švapske iz raznih predela Nemačke skupljaju sirotinju i daju im bukvalno zemlju uz Dunav, gde naseljavaju taj nemački Beograd, ajde da kažem. Da. Sad, za vreme oslobođenja, ali tako, Srbije, odnosno Beograda i Srbije od prvog i drugog srpskog ustanka, Beograd polako raste kao grad, recimo tu dolaze recimo kao arhitekte Česi, Austrijanci, Nemci i oni, da kažemo, pomažu izgradnju tog grada. Dobro, grad je bio na granici i sad to je bilo baš nezgodno, znači s druge strane je bila Austro-Ugarska, odnosno Zemun je bio Austro-Ugarski. Kako je taj grad se razvio u 19. veku? Pa razvio se vrlo ubrzano. Zato što srpska država je tad dala mnoge slobode. Neki su krenuli u Ameriku, pa su usput svratili u Beograd, pa tu ostali i još tu bi prelazili Atlantik kad su se tu osjećali slobodno. Mnogi, kažem, narodi su dolazili, jer tu je bio u našem čak i Sretenskom ustavu kogod da je rob, a dođe na teritoriju Srbije, automatski prestaje da bude rob. Mi smo imali jedan od najliberalnijih tih ustava i naša slovenska braća u Austriji, kasnije Austro-Ugarskoj su gledali u nas kao jednu oazu slobode i često su dolazili, pa čak i Nemci su dolazili ovde. Imate Vajferta koji je bio veći Srbi nego mnogi Srbi. Imate Valtovića, prvog arheologa u Srbiji koji ima nemačko poreklo. Bio je Valter, pa se dodao ić, Valtović. Pa imate Čehe. Čehe, da. Oni isto tako dolaze
ali glavnu urbanizaciju Beograda u 19. veku, negde u doba kad je isto tako Pariz urbanizovan i ponovo stvoren u vreme Napoleona II, jeste Emilijan Joksimović, koji je prvi trasirao da se grad razvija po nekim, kažemo, obrascima, kako se to činilo i ranije, da mi imamo i parkove, da imamo zelenila, da imamo prave ulice i da imamo građevine koje su tada građene potpuno u skladu sa kažem, stilovima koji su bili u Evropi tog doba. Sad moramo da se nadovežemo na taj stil građenja, su uticali i Rusi. Znači, posle velike oktobarske revolucije, dosta Rusa dolazi u Beograd i oni pomažu i kulturno i građevinski, i grad se isto razvija između dva svetska rata, da kažemo, isto te obrise, tako, evropskog grada, dobro, on je tad bio, kako kažem, glavni grad Kraljevine Jugoslavije, SHS i tako dalje. Eto, možemo i o tome nešto da kažemo, eto, kako su Rusi doprineli, da kažemo, toj urbanizaciji, ali i nekoj, da kažemo, da ima, eto, da kažem, kao i drugi evropski gradovi, da ima, tako, te... Pa, većinu državnih zgrada koje mi danas imamo, recimo, u Kneza Miloša, uradio je Nikolaj Krasnov, koji je ostavio veliki trag u Beogradu, on je ruski emigrant. Da. A evo, pre 3 meseca su srušili jednu zgradu od 6 spratova koju je izgradio Staševski, isto ruski arhitekta, emigrant. To je na Slavi. Da. Ti ljudi koji su došli u Beograd, doneli su opet svoju arhitekturu i jako uticali kako će naš grad da izgleda. Oni su doneli sa sobom i kulturu, doneli su balet, doneli su slikarstvo, slikarske škole. Da. I potpunili su Beograd sa jednim, kažem, plemičkim, ruskim, onako, zanesenim duhom. Da. Koji je uticao i oblikovao ga. Da. U Kraljevina Jugoslavije je bila utočište i većina tih Rusa koji su iz ruske carske vojske došli ovde, oni su gradili ovaj grad i uložili sebe i svoj duh u njega. Da. I to je nešto što je neizbrisivo. Mogu sad da ruše zgrade koliko god hoće, ali ostaje zabeleženo koliko je Rusa došlo na ove prostore i koji su postali Srbi. Da, jeste. Evo, na primjer, ja da napravim jednu digresiju, mislim ovako, što malo upadam, evo pa, recimo Salzburg, grad u Austriji, znači on je od 1806. deo Austrijskog carstva. Oni imaju tvrđavu iz 10. veka i sad njihova tvrđava je očuvana, zato što Salzburg nije ratovao. Eto, da kažem, ja sam tamo bio, pa eto. Hoću kažemo, eto, kako, na primjer, Beograd, koji je glavni grad Srbije, nije sačuvao, dobro, ovde su bili ti ratovi, ali eto, neko upoređenje tih gradova, eto. A rušenje u ratu i u miru. Jeste. Recimo, u ovih zadnjih poslednjih decenija, evo sad, u poslednjih 10 godina, 70 zgrada je srušeno u Beogradu. I to ne, mi pričamo o Generalštabu. Da. Od tih 70 zgrada, samo jedna zgrada je Hotel Jugoslavija iz posleratnog perioda, to je iz komunizma. Svih ovih 69 i više je iz doba Kraljevine. Ili Kraljevine Srbije. Ili Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije. Mi bukvalno brišemo sopstvene temelje. Da. I to radimo da bi učinili nekim investitorima, te građevine koje se grade danas u Beogradu ne liče ni na šta. Da. To više podsjeća na neke građevine u Prištini, u Tirani, Podgorici, znači to su... Izvini, imam isto jednu digresiju. Evo sad, ove godine su bile zimske olimpijske igre u Veroni, u Italiji, u Milanu. Verona koja ima amfiteatra koji kažu drugi u Evropi. Tamo je bilo zatvaranje zimskih olimpijskih igara i otvaranje paraolimpijade. Kako su napravili, ja sam to gledao, recimo, stvarno lepo izgleda
taj njihov amfiteatar, ja mislim da je bio ograničen broj ljudi, znači 12.000 ljudi može da tamo stane. Eto, viš kako su oni sačuvali, na primjer, evo, mi ne verujem da ćemo organizovati neku olimpijadu ili otko znam, ali eto, jedna Verona koja je mali gradić, koji je Pa je tako... pao Italijanima na pamet da suše Jeste, da. Veronu i da tu izgrade neki drugi Neki grad. tržni centar, ne znam, da. To što mi radimo sebi i sopstvenoj baštini, stradao je ovaj grad i u ratu. Da. Ali kad strada u miru, to je posebno strašno. Kad strada na naše oči, mi smo svedoci toga. Pa ovako, evo, znate kako, evo, ova tema jeste bila više, bavili smo se urbanizacijom, odnosno građenjem Beograda. Ta neka, kako bih rekao, sećanje na te događaje, či muzeji, ne znam, kako je nekad Beograd grad, eto vidiš, to je isto nekad zanimljiva situacija da se to predstavi i turistima. Evo, kažu da turista baš dosta dolaze u Beograd, nebitno, jeste ova neka kriza u svetu, ali popular smo grad, tako da recimo to može ponuditi i turističku ponudu, a i da budemo neki... A gde ti idu ti turisti kad dođu u Beograd? Da, pa ne. Idu u Skadariju. Da, Skadariju. Zato što hoće da osete autentični duh jednog grada. Jeste, da. Gde idu? Idu šetaju Knez Mihajlo. Idu da vide Beogradsku tvrđavu. Kalemegdan, da, jeste. Jer neko išao da gleda ove građevine, što bi išao da gleda kad ima već u svom gradu slične takve ili naše umanjene replike tih građevina. Jako je pogrešno ne čuvati svoje autentičnu kulturu. Da. I gledati u druge kao da su drugi bolji nego mi. Da. Mi imamo tu vrstu autocenzure da ništa naše ne valja. Da mi smo i ceo vek bili, ceo tok srpske istorije da je ništava. Da. A nije. Nije, da. Ovi prostori su podavili mnogo toga. Mi treba budemo ponosni da drugi od nas osvajaju, a nije mi da idemo da klečimo okolo. Da. I to kažu, eto, kao, ma šta, taj antički Beograd to ništa ne vredi, a onda idu, ne znam, u neku od evropskih predstavnica koji ima pa 3 put manje Rima nego što ima Beograd i kleče pred nekim kamenom, gledaju i dive se. Nekako, mi imamo tu autocenzuru. Da. Mi sami sebe u suštini miniramo, i miniramo. Kaže, skačemo sebi u usta, što kaže, jeste to neki narodni izraz. Pa eto, to je to. Hvala vam, gospodine Rade Miliću, na gostovanju. To je bila još jedna emisija. Hvala vama na prilici da kažem nešto. O svem ovim temama stvarno preskočili smo mnogo stvari, ali može da se ispriča jedna priča koja bi nekako ulila nama nadu da u jednom trenutku možemo da dignemo glavu i da pokažemo to lepo lice koje nas čini upravo tome što jesmo, a jesmo ovde, ostaćemo ovde i opstaćemo ovde i pored svega sačuvat ćemo našu kulturu i kulturnu baštinu i naše nasleđe. Pa eto, to je neka bila istorija urbanizacije Beograda, eto, pratite tragove istorije, Helmcast, preko PayPala pomognite ovu slobodnu televiziju i to je to, prijatno, doviđenja.